Karom kadogwe bhan same Sonam Wangchuk hunger strike ington pon elo bangso Aputhak bangke litum non het jong kedam tanga video long litum te thanam edlo laben ke kupi PC sarkar tumalang liphan lam chakachipi ma polotang te hala July 20 arni hala sud March to Parliament padopon lomate Parliament long an kedam jipo abirta dopon laben ke alang tum chejeng lo dam same dam lo sitame police tum hadak ke theng dun ki chok duna join student tum same adhek tumang ke Kachesong dun dutlo bangso Kachesong ben si adhek police tumang same injured lo aring husolo amal si pregjam alang ni tum bhan same case pabon detlo amal si Sonam Wangchuk bang si tame hunger strike man ke o edetlo alang ni tum bhan bang lahai kadu kavya case an same withdraw la nangji polo lab ke sarkar tum hala bang salam chak bang ke PLO alang itu man do ana case same withdraw la po case pabon belo lacho takali lang alang itu ma demand ateng pen hala NEET exam paper kiliga joine pen an tu bain koi ni do a pran chen detlo alang itu ma family phan same compensation people polo la pen ke bangso NEET paper kiliga Aputhak bang parliament ong same jingki che than jingwai pa do polo amar si Sonam Wangchuk bang sitame bangso hunger strike bang ke ington pon ka Sitame ini tum chidi lo muni tum judgment bang phan ke judge tun bage thepik mane jongsi asabo ba kupine ke chok cheson theglong lo plutang te mate alang tum ke matha keli damde dolo plutang te ke chok lim abang pu abang phi same ke jong dunji atwa do lason tak thaklo Sonam Wangchuk ni ko ane 26 days ning ko ra trok an hunger strike do det pen same komane abang ke alang liphan Aning kang samsit same Chepaklang lo kupi pot si alang ni hunger strike kang ton nang po labang ke union minister nada tumari deng ben kupi pot si bangso hunger strike mang ke kang ton ponang po let's see Sonam Wangchuk isi a video release lo halang bangso a video long alang li chethan pli lo hospital ke do se kupi pi kisung kiduk sike phoma alang li chethan pli lo hara hospital lo alang li phan kibi ke lake alang li phan jail long kibi ateng lo muni tumben same alang li phan pache tong long le komane a family pen punon alang li phanang che tongji pusame pache tong long le labeng alang li putu do thulang bangso hunger strike alang li kangton ia thi bangke alang li hadak ladak long Aputhak same alang li pinpur thulo hadak same heli amu chonang si pen andam ke apranda mangjui lo lasi dak bangso protest jong same violence a phiong theong na puapor sialang li bangke bangso hunger strike bangke ington pon koklo pulo laben ke alang li puthulo hala suhut bangso hunger strike Kepangtonji po arni hala suhut bang nane CJP tuman same hanglo hadak ang tan ge dopik lo kwani arling ge the kaprek tum dopik lo alang li pan supporter tum dopik lo same palud long le asila ladak mena dehek a leaders tumange dolo litum kidam tanga video long same thek bonong lo laben ke punat union minister bahani tum same dolo alang li tum a reading bensi bangso hunger strike same ya ington ponlo alang li bangso a video kabonda ia thebangela sonlo adhek tumang alang li phan negative mata kheng no matha deta joini si alang li bangke bangso a video same release lo same alang li phan supporter alang li phan ningkang samtum siki onglang alang li tumang pudun ke lason lo nangli lahai clarification chipi pe that stame chok nilitum chinilo nangli kwansi kemema nangli kwansi sacrifice ma nangli kwansi kachehodai ma nilitum chinilo nangli nut me sena bangphu lahai tum han thangta response pipe deta chokni li tum chini lo pulo asila Sonam Wangchuk same pulo character certificate Nangji ma nili character nili ki kwansi kemema kwansi khengno mahala bangso character certificate Nangji ma lan same alang li ningje polo alang li methang YouTube channel same do hara li tum alang li video full kaning je pon tum thek ponong je same dakta nili asabo nang tum same na paklang pon ko lang pon lon दोस्तों ये वीडियो मैं थोड़ा दुख और थोड़ा हैरानी थोड़ा गम और गुस्से के साथ बना रहा हूँ अपने भाइयों और बहनों के छात्रों के लिए 26 दिन भूखा रहने के बाद जिसमें कि मेरे 11 किलो शरीर ख़त्म हो चुका है मसल्स चले गए हैं ऑर्गन और दिमाग पर इरिवर्सिबल डैमेज लगभग होने के कागार पर पहुंचा है और वो भी लद्दाख की कड़कती ठंड से
दिल्ली की तपती धूप में बैठकर ये सब करने के बाद क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेनी होगी कि मेरा अनशन कितना पवित्र था? मैंने तोड़ा तो किसके हाथों तोड़ा, उसके हाथों क्यों तोड़ा, इसके हाथों क्यों नहीं तोड़ा, क्या डील हुआ, क्या सौदा हुआ, ये सब मुझे जवाब देना होगा। मुझसे मिलने मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त जो लद्दाख से आते थे, ख़ास हवाई जहाज़ के लंदन के बराबर टिकट देके उन्हें भी वापस कर दिया गया। ये सब इलीगल था। ये सब एक तरह का नॉर्थ कोरिया बन गया था हमारा देश, और ख़ासकर जहाँ मैं था। ये जहाँ भी बाहर 5-10 पुलिसकर्मी, नीचे 200-300 पुलिसकर्मियों के दस्ते, पूरा हॉस्पिटल एक तरह का छावनी, कैंप मिलिट्री बना दिया गया। किसी को मुझसे यहाँ भी मिलने नहीं दिया गया। बाहर जाने पे पाबंदी, हर चीज़ पे पाबंदी लगाई गई। ऐसा मेरे अब एक तरफ मेरा सबसे बड़ा डर और ये जल्दी करने का कारण ये था कि आपको याद होगा दिल्ली में हालात इस तरह बनते जा रहे थे कि कभी भी कोई बहुत बड़ा क्रैकडाउन हो सकता है। कल रात को जो मैं वीडियोस देख पा रहा था उससे लग रहा था कि कनॉट प्लेस एरिया में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। आप ही लोग रिपोर्ट दे रहे थे और मुझे बार बार याद आ रहा था लद्दाख का 24 सितंबर, जिसमें बहुत बेरहमी से पुलिस और सीआरपीएफ ने गोलियां सर में, सीने में मार के लद्दाख के युवाओं का कत्लेआम किया था। और वो यहाँ हो सकता है, इसका मुझे डर था। और अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर ये अनशन का मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए अगर मैं अनशन तोड़ूं और ये डिफ्यूज़ कर सकूं तो शायद हिंसा रोक सकूं, ऐसा सोचकर मैं राजी हुआ अनशन तोड़ने को। मगर मैंने कहा जंतर मंतर लोग सिचुएशन को सोलो पुलुटांगते हादा के नॉन आंसर में प्रोटेस्ट दो पन बोमला सेदा में पुलिस तो पेनांग आन डक बीडी क्लेम लो को सोन सी जंतर मंतर लोग पाचिंग रूम रे देजिमा पोभान आलानी तुमहान ऑर्डर की पीजी बांगे लगे गवर्नमेंट तुमसे ऑर्डर पीपो आलानी तुम की प्रेग्जाम असाई नॉन समिल तुम थेक बोनों लो 2-3 kilometers ang tan an bet semela jantar mantar at kida matawalo pulutang te alang itum khang check titi auto pen puno ajara gari motor ple dam same hada khang check po muni tuman pasunla po arjudun po konat si kidam po jong si jantar mantar na si kidam ji pulutang te alang tuman padam long te po therdun po hapuna damri damlo pulutang te sungnang kok da thek la so posi chirui noi po lapeng adhek tumage nani an ke chodam ji pene pena tuman same ke therdun dolo लापिन के कुपिलो गारिबिन पासुन पो आलांग तुमा फोटो क्लिक पो आमेन अर्जु पो आकुर अर्जु पो कुपिया थेसी हापुनात के दाम जे मलहाय कादो काबी डिटेल्स आन समय आंगटोन पेन अर्जु क्लियर पो एरि तुमा वीडियो समय ठेक पो नंगलो नानि तुम जों सी प्रेग्जाम न्यूज़ चैनल लोंग जों सी लांगलो प्रथांग ठेक दाम लोंग जी लासि दाक पेन एलि तुम चिनी लो पेन आन के गवर्नमेंट तुम बांगसो प्रोटेस्ट बांग के पांगटोंजी फन बोर इपन लो लाबिन के हादा प्रोटेस्ट तुम बांग तात किछु गिजुन के दोनांकोक जी किराम तांग तुम थेक पो प्रेग्जाम ऑनलाइन डिलीवरी सुम समय दुपिक आलांग तुम समय हादा किछु गिजुन सम समय थनामलो कोमाने बांग ऑनलाइन ऑर्डर पो लपे हादा थनाम दोन पो थनाम दामलो सिता में नॉन बांगे नाने ऑनलाइन डिलीवरी सुमन आन समय खांगलाप हापुनात बांगे मते जंतर मंतर नात के ला ऑनलाइन ला किछु गिजुन जी आसन हापुनात पन मासी पनंगलो लाबेन के ठेकदुन लंग लपलुतांग दे आलांग तुम चेकदुन लापो जोंसी किछु गिजुन हरमु दोलो पुलुतांग ते आलांग तुम एंदुन लापो आलांग तुम बिलापो लालो सी आलांग तुम बोर इपिगलो बांगसो प्रोटेस्ट के पांगटोंजी अफान लाबिंग के हादाक समय तारटान लो सेक्शन 163 BNSSR ओना तेंगपेन हादाक प्रोटेस्ट लोंग लिलो मुनि चिंगरूम लोंग लिलो पो हाक लो जंतर मंतर लोंग बांगजों सी बांगसो आरोन डोर पुलुतांग ते हालाक आरोन कार कानोस्टा में नॉन बांग के हादाक आलोंग का प्रेक 2-3 किलोमीटर्स आंग तान लोंग समय बांगसो पट पा बोन तान लो नानी तुम समय ठेक पोनोंग जी बांगसो पट पा बोन तान लो समय हादा के मुनि तुम ची पांगरूम रे पुलिस तुमांग बांगसो आरोन बांग पा बोन तान लो के हादाक से घारी पेन पासुन लो चेक लो आरजू पतिया टोक लाहे समय दो पोन लो किराम तांग समय ला 20 जुलाई नि समय बांगसो आ सेक्शन बांग के आ पीदेलो वो फिट समय हाला सुर बांग उनि देलो प्रोटेस्टर तुम समय बांगसो बैरिकेड बांग के इंगदोय लाभ लो फलांग नो लाभ लो अमरसी वायलेंस बांग के दोपन को हलो स्टामी हाला बांगसो 163 आ सेक्शन आरोन स्टामी हाला सुर के आकामांग विदेलो लाबें के दो ठुलांग इरी तुम थेक पोनों लो जंतर मंतर लोंग सी प्रोटेस्ट के चिंग सी के स्टामी नॉन बांग के लाआन सो सी ऑल इंडिया समय इंगदांग पोनो ये तुम थेक पोनों जी प्रेग्जाम स्टेट लोंग समय बांग सो अपुथाक बांग स्टूडेंट बांग चेसोंग पोनो
Maharashtra, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Ladakh, Odisha, West Bengal, Telangana, Tamil Nadu, Karnataka, Punjab. Laan cho takalilang even Assam long sitame non bangso Aputhak bangke Kachesong pon itum thek pon long lo. তেওঁলোকে এইবাৰ নহয় 148টা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এতিয়ালৈকে দুটি সাব্যস্ত হৈছে মাত্ৰ এটা বিষয় Singdang piglo bangso Kachesong ame ade bangke ki jumji gali ame ade bang aphyong thiong sosi thek ponong lo labenge CGP founder Abhijit Dipke pen same Kachuru pon dolo athe all India sme bangso protest bank non ding pon bomlo labenge pen anason ke alang tuma dimana teng ke success tame success pon ke success se ke civil la ke education minister Dharmendra Pradhan mang resign zelang la ke nilitum apornangji puse sarkar tu mang tame alang tum reply pilo la si ni Kangdang Nangji ne nini pusalang tu mang apor chuang los tame bangso pi kupi ko son pune jongsi update long lo plutang de puthot ilitum bangso puthak same than ponang la si ilitum sabe isi kemat ha dam Nangji kenang sot bangso Kachesong mesen phanma mate hingno dak phanma bangso Kachesong ilituma pharmanchot ma mate banga pharmanchot ma mate kado kavia phanlo lai same ilitum matha du Nangji kenang sot ilituma hoklo bangso Kachesong ke Delhi konane ilitum state pen angtan lo wepit same hadake kado kawe all India a problem asi Kachesong lo lasin ili jungjung ki matha bange lason Kachesong lo make support ki Chepaklang dun ke hengno ne mapu ilitum Karbi long same student dum do pick la bange student organization dum same do lasil hai hi na bange support ki Chepaklang dun make hengno ne mapu nalitum kopi lo ke matha atum comment speak tha jongsi support pen pine kasik sak dokokji lapen ke lahai kasik sak bangke archa gun ide ji plotang de protest tame nangne kaphere dolo plotang de lata protest nangne kaphere ka therak dolo plotang de protest tame nangne same iritum matha dampa melote di komane jongsi pine ki chok che do plotang de iritum ese bang chi pi hai nangji iritum long kupi posi system bang hino dak lo plotang de langding titi posi a system bang hino dak lo jongsi ratum jongsi langding lo plutang te hala tumbang ke Kachepaklang tumbang ke a phiong ang thin thiong so si mandet po labage non samedi tum thekponong lo prejam lo ilitum ke chokche thekpono stame ese angtong gp ha ma gp a he alom so ase angtong gp po pene asa obak pressure dolo plutang te ington koktiti lasi ilitum Kachesong bangke Chesong Nangji ingtang kring mase Chesong Nangji ahok lo kisung kidu vekji labenge Kachesong protang te joy ke non iritum langdam nang la CGP tum a protest joy ke kwan ani areng hu ki sona hada hospitalized set labenge hapuna Sonam Wangchuk same hunger strike on deng ponang set hunger strike ke deng pon joy ke kali alang listam 11 kgs rd same jum hekan silhai ka doka we lang lo protang te Kachesong ke joy ke kali labenge bangso Kachesong long samedi akeheng no ki pudun tumate aka pregnant alam ki pa bonji phan Kabor-e tum same do lage lasi non ilitum no hok le Chesong same Karbi long ajad long le Chesong same kumani abang ke dake dak aketer na kijok dunji Kabor-e bang ke dovek po non same hala jantar mantar long peaceful protest ke do tum same do same koson si hadak violence padojima hala ke matha tum same do ilitum thekbonong lo hadak arlong truck same thekbonong lo kumani bangso arlong truck bang ke bantan lo akoi ki piji phan lacho takalilang hadak glass theng rai la bangso aghari akar same hadak bidam koklo alamang ke lason no la CGP tumhan akoi ki piji phan bor i pik lo sitame success sedelo lage lasi no hok la Chesong same ni tum Chesong same dakta prejam akisung ki dugbang e phoveji same a hok phan mesen phan karja phano protangte hala an same claim nangji ma puni di jungju ma thake nili bang claim pon te loss same social organization dopik alang litum same lam the isi hini bang ke Chepaklang sote mesenji lage nili hin pen ke ma thalam lo jongsi Kachesong men kasik sak the tanji archa koni de ji pulotang te hala bai ka pregalam no hala mage do clip chalo in samri chalo thangalam avelo
bang Kachesong bom lo prejam state long same Kachesong pon bom lo muthe dak pen same komani abang jong si support Chepaklang lo protang te la an so si RD bang them chot po bang so Kachesong ba la bang ke si theta na question mang dola eli to bisi doubt dokok thaji asabo bang ke eli to non ke do bom education minister Dharmendra Pradhan ala liphan resign de lo protang te di pachi resign de lo protang te a problem solve po ma hala bang theta na question dola solve se bang ke protected lo sitame pachi resign de lo protang te la next madule education minister cheman same mate prejam minister cheman same alang tum same RD do jot ben si ajara sai same claim pon po alang tum same isi ka pheri sodo po aning hang ling claim tap ji bangke matha thilo jong si non la pachi resign un edelo protang te la ansu si ang thin the thu po ma poni lik matha bangke la bage alang tum ka ke mistake asu si mistake lem det boloke kasi non jong si pachi resign delo protang te a result mate aki mi senason ke bang jibang kela next madule chose same kachere meg do pol bang ka pheri so do po rat tum same jakong dolang ku bang ke matha thek po same ahok hak lo la Dharmendra Pradhan man pachi resign chot le a problem ke solve lab ji ki kali exam a measurement dak end pon un helang la ben ke la ha ka do ko ve aron an same lar pon helang sitame isi ke meang theke lalo kebang jilang madule minister cho sitame alani tumta ka pheri bang ke dopo edom bangso video lo mala ana chethanam chona puthot exam update dolo plutang te edom chethan ka prek video lo do me thak me kardo